الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. وبعد، معاشر المؤمنين، فحياكم الله وبياكم وحفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وتقبل منا جميعا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله أوقاتكم بكل خير، ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه. تمويبز الله تبارك وتعالى حمدا تتوالى okutendebwa okugenderera ebbanga lyonna, la nuhsi thanaan alayhi, tetulimu abo abasobola okutenda Allah olutenda olumatiza, wawula tukakasa era tujulira eri Allah subhanahu wa ta'ala okutendebwa kunna mu bujjuvu bwako nga temuli yadde n'obukendeevu, kweyawulidde ye yekka Allah subhanahu wa ta'ala, nannyini nsi eno awaniridde emyoyo gyaffe ffenna okuva kwasooka paka kwagenda osembayo. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe kulongoosa ebyengera bidda ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sirema kwekubiriza nammwe okutya Allah tabaraka wa ta'ala. Tumwegayira Allah jalla wa ala atuwe okugoberera, atuwe okukoppa abo be yasukkulumya, era atuwe okubeera nti tetubabeerako mbeera ya ffubitizi na bukukuuzi. Tumusaba Allah, tumwegayira atuwe okubeera nti tubagoberera mu ngoberera entuufu, nga tetusussizza nsalosalo za waakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, era atuwe okubeera nti twekwata ku ntegeera yaabwe ebbanga lyonna, kubanga hum abauna wa ajdaduna, be bakadde baffe era be tulina okubeera nti tugoberera nga Allah tabaraka wa ta'ala bw'atulagira ebbanga lyonna. Tukyagenda mu maaso biidhnihi jalla fi'ula ne risaala yaffe egamba nti al-arba'una al-athariya fi thana'i as-salafi as-salih ba'dhuhum ala ba'd, ebigambo oba athar ziwera ddala 40 ezajja okuva ku balongoofu abaatukulembera mu kusuuta bannaabwe n'okulaga obulungi obwabo obwali wakati waabwe, nga biidhnihi tabaraka wa ta'ala ku mulundi guno tugenda kubeera nti tugenda oba tulaba athar ey'okusatu bi'awnihi tabaraka wa ta'ala, ng'era agitutuusaako athar eno ey'okusatu. إلى وهذا الأثر في نفس الكتاب أو الرسالة اللي مشتبه مصنف لابن أبي شيبة رحمه الله تعالى، وسنده كوفي صحيح. سند ينونج بإذنه تبارك وتعالى أباء لجقري وبيرانتي لجرمو بقامو بنو إبياء ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. سند نونج توفو تدنا بلمو بنا ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، أمن يجه هو عبد الله ابن مسعود، هو عبد الله ابن مسعود، يا عبد الله ابن مسعود من العبادلة الأربع، ومقوابو بابدالة آبانا abayati kira mukubera nti batuusa ebigambo oba okujjula ebigambo okuva ku mbaka sallallahu alayhi wasallam nga babigasa nabyo umma. Wa fadluhu rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu, obulungi bwa ibn Mas'ud bumanyikiddwa n'okulazama kwe ombaka alayhi salatu wassalam, bal
وشدة تباعه للنبي صلى الله عليه وسلم نوبيتربوه وبوكو قبيلون بك عليه الصلاة والسلام وجاه كسانغا ابن مسعود رضي الله عنه غيومك وابو أباسي وكبير أنتي باغو بيرون بكا نبات ناتوكو كبير أنتي بالصحابة بمو بوغرا nga balaga yatukano kubera anti balabanga yafana ni daddalum baka sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li shiddati ittiba'i olobitirivu ubwe mukubera anti yekwata kunkola zombaka alayhi salatu wassalam era mimma nuqil kwecho jasanga echajjululwa nekitutusibwako nti kana lahu misht yaina akasanirizo ngera agiza kugambanga ebiseere ebisinga yumashit lihiyata abeera nti asanire ekirevu kye ngombaka sallallahu alaihi wasallam lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min sifatihi mubitendo bye kana dhakhmu ar-ra'si wa al-lihya ombaka ina ekirevu nga kisakativu bulungi n'enviiri nga nnyingi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. أثري في يوكسة تبارك الله فيكم أجتوساكو يا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ورضاه يقام انتي ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ورضاه ابن مسعود يقام ما زلنا أعزة تشاري باتتيبوه تشاويبوا اكتيبوا منذ أسلم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أولوذن يملو كبيرانتي وبا أكفا عمر بيبيرانتي أسلمك نيغتكم بك محمد صلى الله عليه وسلم إبقام ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يبيوغيرا أولوذن يملو كبيرانتي عمر يليا سلمسي nabeera nti yeegatta ku ddiini eyo Allah tabaraka wa ta'ala jabaddu okubeera nti babeerako n'ayaniriza da'wa y'omubaka Muhammadin alayhi salatu wassalam era nga wojjosanga mu athar endala nga Ibn Mas'ud alaga kennyini nti islaamuhu okusiramuka kwa Umar yali izza eri obusiraamu kana islaamuhu izza okusiramuka kwa Umar obusiraamu Allah tabaraka wa ta'ala yabeeranga abufuula obwekitiibwa abakaafu ne babeera nti baakubwa encukwe mitima gyabwe oluvannyuma lw'okubeera nti Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu warda yasiramuka era ne bakimanyira ddala nti umma y'omubaka alayhi salatu wassalam Allah jigasseeko abamu ku basajja enjasabiggu abamu ku basajja enwaŋŋuli kubanga Umar radiyallahu anhu warda kana rajulun la karrijah wasiratun la ka السير فشخصيته رضي الله عنه وارضاه ebikwatagana ku Umar byeyogerera songalwaki ibn Mas'ud radiyallahu anhu warda yayogera ekigambo nga wallahi sadaq radiyallahu anhu warda kyali ddala mazima okubeera nti yagamba ibn Mas'ud nti ma zilna a'izzatan منذ أسلم عمر ابن الخطاب twali ddala abaali baweebwa ebitiibwa obusiraamu ne bubeera nti bwafuuka obw'ekitiibwa n'abasiraamu okubeera nti baaweebwa ekitiibwa oluvannyuma lw'okubeera nti Umar yali yeegasse ku umma ey'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala yakhfa alayna ng'era bwe tutasobola kubeera nti tukibuusa amaaso tujjukire bulungi tuzzeeyo akatambi nti omubaka alayhi salatu wassalam mu kusaba kwe Allah subhanahu wa ta'ala tukimanyidde ddala kama thabat ani nabiyi sallallahu alaihi wasallam nga bwe kyajja okuva ku mubaka
Jumbaka yasaba Allah namugamba Allahumma a'izza al-islama bi ahabbi ar-rajulayn ilayk